Dulu nih zaman sekolah nih ya, kita dibilangin sama guru bahasa Inggris kita nih ya, orang Betawi mah males-males. Jangan jadi kayak orang Betawi ya, anak-anak semuanya. Orang Betawi mah culus-culus, males-males. Lah, buset. Guru ngomong begitu di depan kita. Kita kan orang Betawi ya. Kita belajar nih sambil begini tangan nih. Oh, kita pengen nampolin aja tuh guru, tapi kan nggak boleh ya. Apalagi guru perempuan kan, kita kesel banget udah tuh dongkol aja tuh di pelajaran dia tuh, pelajaran bahasa Inggris kalau nggak salah apa dulu ya. Nah, cuman begitu gue pulang sekolah ya kan, gue beres sekolah, gue balik, gue mandi gitu, gue mau main ya kan. Begitu gue nengok ke kamar ada bokap gue lihat, iya juga ya, bapak gue aja narik nih dulu nih, narik ojek nih. Timbang keluar pagi jam 8, jam 10 jadi balik, lagi dapat penumpang pramugari, sekali narik dikasih gocap, dia langsung pulang, langsung uncang-uncang angge. Tapi nggak semuanya. Nih contohnya nih gue nih tuh. Gua aja pagi-pagi aja no, udah getol banget jualan sama mak gua tuh. Mana masih muda gitu kan. Jarang anak muda yang mau jualan kayak begini tuh. Tengah malam kita udah masak, udah nyangin sayuran, jualan pagi sore. Kalau kata gua mah tergantung orangnya, ya Maya. Nggak semua orang Betawi mas males, tapi emang rata-rata begitu. Asal megang duit dikit maunya pere, asal megang duit maunya pere. Gitu. Bujuk.